Namhlanje esindebeleni sethu esika grade 3 ngizakuthanda sikhangele inzwisiso. Inzwisiso. Isihloko sethu sithi izingozi. Pheni yama isabhalo kucacayo. Izingozi. Sizalalela nzabala izingozi. Inzwisiso. Izingozi. Siyakwazi izingozi zinengi kule ngozi ikakhulu ezenziwa zimota. Imota ziyachayana, kufa abantu, lazo zife, abanye balimale. Ingozi leyo. Kube lengozi ezenzakala ngekhaya. Engxenye umama uyapheka, akula magetsi, alayithi gas stove, ayichilayithiwe. Umntwana abuya afika ivule, idubuke kuchindlu, kulobe konke okusendlini. Ingozi leyana. Sithi ngaphi? Emavinkilini, ezitolo, lakho kungaba lengozi eyokuthi kutshe. Zingozi zonke lezo. Kumbe uthi weqa umgwaqo, uyachapha wena umgwaqo, ukhangeleli ngapha, awuyiboni imota iyeza, imota ithi, kumbe omunye umuntu eseqa umgwaqo, fika imtshaye. Yingozi. Zinengi ke izingozi. Kodwa ke kufanele ukuthi ingozi zivikelwe. Lizalalela ke ngizalibalela ngenye ingozi. Sizahlangana lamabala esizawabala alale imsindo. Amabala nanka esizahlangana lawo nxa sibala la alale imsindo. Nanka sizahlangana lawo lamabala. Inzwisiso, izingozi. Amabala lawana sizahlangana lawo. Uswazi, uqweqwe, igwayi, incwadi. Ngamanye amabala lawa esihlangana lawo. Asilaleleni ke singakaxoxisani. Umbiko ovela kuphephandaba. Uzulu ukhathazekile. Kubikwa ukuba abantu abanengi bakhathazekile ngenani lengozi ezenzakala elizweni lonke jikelele. Inani lalezi izingozi seliphezulu nxa kukhangelwa lelomnyaka odlulileyo. Abantu bayakhala ngapha langapha bekhalela izihlobo zabo ezehlelwa zingozi. Imihla yonke izihlobo labangani ziphelela emigwaqweni ngengozi ezitshiyeneyo. Lezi ingozi zenzakala ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye abantu ngababhewulwa zinqola zomlilo. Abanye ziyachayana, kuthi kwesinye isikhathi abantu zibagxobe. Ezinye ingozi zenzakala lapho izindlu zisitsha. Izindlu ziyatsha, zitshiswa yizibane. Abantu bayakhuthazwa ukuba baqaphele izingozi emgwaqweni kanye lezindlini ngoba lokhu
sekudale ukuswelakala kwemiphefumulo eminingi elizweni lethu. Yikho okufitshane esikubalileyo ngengozi. Kulungile-ke? Ngizathanda ukuba ngibuza umbuzo ngalokho esikuxoxileyo kumbe ngengozi. Akungitshele wena ingozi owake wayibona. Phakamisa isandla, ngizakuqamba uzi-unmute ubususitshela. Yiphi ingozi wena owake wayibona kumbe owake wezwa ngayo? Yebo Michelle, unmute yourself usitshele. Michelle. Ukuntshontsha amasecheli. Ukuntshontsha songozi Michelle. Ingozi kulapha abantu abasela khona, abantu abafa khona. Ukuntshontsha hayi asiyongozi. Yiphi wayibona? Mbani ongasitshela ingozi? Mbani? Yebo Mel. Vula unmute usitshele. Ngeke ngabona izimota zitshayana. Kwenzakalani sesitshayeni? Ingozi yaba khona kuyini okwenzakalayo? Wayejazile. So wayemota masini. Wasecine esayeleza kwenye imoto. Kwenzakalani kulabo ababephakathi kwemoto? Balimala. Balimala. Abantu ungatshayana izimota balimala. Wena-ke sikhanyiswa kusithele. Enye ingozi wayibonayo mbo wake wayizwa. Sikhanyiso? Akula ngozi nje wake wezwa nje la ngayo. Lesibalileyo lapha ngibala ngibembala. Khulunywe ngengozi ezenzakala njani. Sikhanyiso? Sitshela Michelle oyizwileyo. Unmute Michelle. Mina ngazayi inja yafa ngelanga elibabe ngamnika ukudla. Inja yathini sike? Michelle. Inja yathini? Akusitshele sizwe futhi Michelle uthini? Michelle? Kwenzakalani? Ngaba ingozi. Kwenzakalani enjeni? Inja yayibabe ngayikhangeli inja yakhona. Nasicina sihambele elangeni sitshisa ingelamanzi. Bengayikhangelanga basidla bantu ingozi emnjani. Bencitshe nje ukudla. Itshiswa lilanga. Ifa. Lokho kubi lokho. Angithi yizo ingozi abantu bakhala kuthiwa balahlekelwa izihlobo zabo. Kuthiwa lapha zilahleka njani? Kuyabe kwenze njani? Khulunywe la ukuthi zingozi bani zenzakala njani? Benzakalani? Abantu bangena njani ezingozini? Yebo Mel? ngokuthi igasi ilayithile Inzwisiso. Libonanzelela kakhulu ngekhaya. Nxa izitofu lezi ezegasi ziyingozi. Okunye ngatshila ithiwe idubuke. Angithi kuba lengozi. Enye ingozi yenziwa yini ezindlini ngekhaya? Kuthiwa amagasi elayithiwe, okunye kuyini? Kuyini yiphi enye ingozi engenzakala? Kuyabe kwenze njani? Ukudlalisa umlilo. Ukwenzani? Ukudlalisa umlilo. Ungadlalisa umlilo. Belokhu elitshisa amaphepha. Ungabuya umoya uyaphephuka. Ikakhulu
Nxa njengoba sitsho ukuthi kuyabe kule gas endlini. Nxa kule gas libona ukuthi akulamlilo odlaliswayo. Yebo Michelle? Nxa ubamba izinto ezilamagetsi, nxa izulu lisina, ungatshaywa ngamagetsi. Yeah, very good. Ikakhulu amagetsi. Anti liyabona lokhu intambo lezi ezamagetsi. Intambo, kulentambo phakathi la eziyizo eziletha umlilo efonini ziwuthatha laphana lapho esiplaga khona. Lezi intambo akumelanga zibe segcekeni. Antsho siyakwazi. Yikho kumele zibhodelwe ngaleyi plastic le. Akumelanga uzithole sezithe egcekeni. Ungazithola sezisegcekeni sokumele zivalelwe. Ngoba ungazibamba izulu kumbe liyana kumbe ngezandla ezimanzi. Ufake laphana emdulini ulayithe lapho kulegetsi, kuyapatuka pha. Lawo nje ungatsha izandla, indlu ingatsha. Zingozi zonke zonezo, akumelanga lezi ngozi zibe khona. Sikhanyiswa ukukhuluma ilutho. Akusitshele lawo namhla kwenze njani kade? Ingozi isikhanyiso zenziwa yini? Ingozi. Akade lokho ukukhuluma umeli lo Michelle. Akusitshele lawo. Sitshele isikhanyiso. Okunye kuyini ongamelanga ukuchiya endlini? Ongenza ingozi? Kuyini isikhanyiso? Kuyini Michelle? Anti liyakhumbula ngesikhathi se-load shedding, amakhandlela, angithi ungaklwebha ikhandlela. Ikhandlela liyancibilika, lincibilike ngaba lezigqoko phansi kwalo. Engxenye ukhohle uhambe. Liyancibilika, lincibilike lize liye namathela lichisa ingubo, kutshe kuyagcina indlu idilikele. Mela kusitshela ukucaba ngenye ingozi bingengeyani. Manxa kusine izulu ungabobambi insimbi manxa uphakathi endlini. Yebo. Kumele uthi nxa izulu lisina insimbi ungayibambi. Okunye sithiwa nxa uhamba egangeni ungami ngaphansi kwani nxa izulu lisina. Yebo sikhanyiso asizwe isikhanyiso. Isihlahla. Yeah. Uyachaywa yini ungama ngaphansi kwesihlahla? Uyachaywa yini? Nxa izulu lisina? Mel? Umbazi. Yeah, ngumbani. Kuthiwa ungangcono likunethe. Uzimelele ungayicatsha ngaphansi kwesihlahla. Uyachaywa? Ngumbani. Umbani ungakutshaya uyafa. Yingozi yona leyo. Asiyifuni ingozi. Kulungileke lapha endatshaneni sihlangane lamabala. Mbani ongangitshela ukuthi uwezwe njani akuwachaze. Athi imihla yonke. Atshoni lama kutshoni. Imihla yonke ubone ngani kutshoni. Kuyini imihla? Imihla yonke. Yebo Mel? Ingozi. Hayi, asongozi. Ibale lithi imihla yonke abantu bayakhala imihla yonke. Sifuna ukulichaza lona elibala ukuthi kutshoni nxa kuthiwa imihla yonke nanti. Ditshoni leli? Abantu bayakhala imihla yonke. Kuyini imihla yonke? Ubone ngani kutshoni Michelle? Abantu babesifa. Ye nxa kuthiwa imihla. Ibale lithi imihla yonke. Ubone ngani litshoni? Litshoni? Asibaleni. Now,
Asibaleni. Sonke. Isikhathi sonke. Ye, imihla yonke kutsho isikhathi sonke. Kuthiwa inani, kuyini inani? Kutshoni? Inani, manje inani kutshoni? Inani, Michelle, inani, inani yinamba, esingathi ngesilungu inamba. Inani labantu yinamba. Angisho? Kukhulunywe ngengozi ezenzakalayo. Kuthiwa eziningi zakhona zenzakala ngaphi kwendawo? Ziba khona ngaphi ingozi eziningi? Yebo Mel? Unmute Mel. Unmute ubususitshela. Emgaqweni. Emgwaqweni kakhulu bakithi, emgwaqweni. Yikho kule ngozi eziningi khona. Very good. Ngobani okuthiwa baphelela emgwaqweni? Kathi sekulo Meli yedwa. Michelle, ngobani abaphelela emgwaqweni? Yebo Mel? Izihlobo. Izihlobo. Abanye ngobani? Very good Mel. Izihlobo. Abanye ngobani kuthiwa baphelela emgwaqweni? Abantu. Izihlobo. Ngobani abanye? Izihlobo labo bani? Yebo Michelle? Labantu. Labangane. Izihlobo ngabantu. Izihlobo labangane. Baphelela ngaphi? Emgwaqweni. Ye. Kuyini okuthiwa kutshisa izindlu endabeni yombiko? Kuyini okutshisa izindlu? Yebo Michelle? Umlilo. Yizibane, amalayithi. Ngoba khona kade sikutsho ukuthi liyachiya amakhandlela ekhanya. Ungayekela ukukhangela kuhle kwenza ingozi. Angithi kumele ke siqaphele ngezingozi kakhulu emgwaqweni. Nxa uchapha umgwaqo, khangela ngapha, khangele ngapha, khangele ngapha. Uchaphe, khangele lalapho yakhona ukuthi akula yimota, akulibhasikili, akulumdududu. Ngoba kuthiwa ingozi eziningi zenzakala ngaphi? Emgwaqweni. Abantu bakhalela izihlobo zabo, bakhalela abangani babo. Inani sithe yinamba. Inani labantu ababa ezingozini likhulu. Ukuthi inamba iba nengi, iba nkulu. Yilo inani. Sathi imihla yonke, sithe kutshoni ke nje imihla yonke? Yebo Michelle? Isikhathi sonke. Yonke imihla, ekuseni, emini, ntambama, ebusuku, zingozi, isikhathi sonke. Yilibala elitshiwo yimihla yonke. Siyezwisisana? Hayi, namhlanje isifundo sethu siphelela lapha, isikhathi sesitshayile. Ngibonile umsebenzi wayizolo okasikhanyiso Michelle awubhalanga. Mele ubhalile ke nje wakho omenzi lo menzi. Ubhalile? Michelle awubhalanga. Lingayekela ukubhala imisebenzi yenu. Asoze sibe lama live lesson. Angisoze ngilithumele eminye imisebenzi. Ngoba siyabuya la sikhulume sifunde ngilithumele imisebenzi andisabhali. Manje nizabona njani ukuthi lizwisisile? Yikho ke ngikhuthaza ukuthi bhalani imisebenzi yenu ukwenzela ukuthi siqhubeke sifunda sisiya phambili.
Angitsho kulungile-ke yes sesiyabonana kusasa hlale likhangele emafonini i-link nxa kuyiyona lenza litshela antsho bye for now bye bye